side wanted to take it to Supreme Court or something. Yeah. So until say case in Parliament, unless the Speaker wants to expedite it so it will go on, since Honorable Address is here, then we can do that. But we are waiting because obviously once he's here, he's back to here. Penny Paya Dom Kuman Wakasa Edema Wanuma Privileges Committee Nemo, one monya for Kwaku Ricketts Hagan, one on a dear and a Yakotia Yano, na Nekra Kramono, and one monya for Katie Hammond, what Jamusam Rashabedani, and what Dom Cassiano Afa, one also extra say Ricketts in Samna Wakano, one Tisa or Dogobi Edwa Bet. Mom no the almost shiny moon no and it's a domicwa benyam rashabedwani when monya for adwasa for so beba so betena ho ninina no e wo court batan ye no wo man nsem Supreme Court na sa wo beka sa won kwa na sa won tena se no emre ene nkrabia ene bechere. We don't know anything. We pretend that we don't know anything, so she's a still member of Parliament. If that suits you, then well, that's fine. Because in that case, we don't know what speaker. What will happen eventually in Parliament. We don't know what will happen in the Supreme Court. So if we don't know, then of course status quo ante stays. If that's what you want to know. But my point is that it's difficult. We don't know. I mean, if the Speaker Parliament decides subsequently after the debate that she is disqualified, then her sitting today from today onwards and whatever do not serve. Her sittings don't serve any purpose. But if it is ruled in her favor, then retroactively, she's always been qualified member of Parliament. It's not straightforward. Samra Shabedra no Privileges Committee the report ne ba no mo bobo hu wie na Supreme Court so e de verdict ne ba bontia eno be hu se bia wo kwa na se won ko nem so be kode a one day no susu mu de enu ada ya Sarah Adwo Asafo ba Mra Shabedwam no na nka ehu eni faso bia wei eye Katie Hammond eno no susu e de nsem etu dwa Awosafo eguso de mu gira Mra Shabedwa fie mu ho no mo ne enura enwuma Mra Shabedwafo no ekokoko ye na osofo wo oho my Ghana ye fi sembambo ho nsensem so no akrona sa so Mra Shabedwani a o Mra Shabedwa fie ma de so mo na ndomabato mpesua so honorable Ambrose Terry enura wono so Mra Shabedwafo no to nsa frɛ ne se na dwuma wa ye omfa ho nkuntabuo emeto Mra Shabedwafo no ko ye no ene wo sese aka che Mra Shabedwafo no se o my Ghana posifo no o madwuma ye so nipa o madwuma no mo de pepepe yo ena eye na ne nyina kwa ese efrimra enkwada omo Islamic Senior High School a ewa brepasia ha sei eye demonstration posifo ko ho etu kasa ye tia gas no kasa ye wiase enkwada ne bi prepra ya omo kogu aya sabi abatan eyam hyehye omo ne adeade no na eho akwa hia so omo de ho nsam ekoto Mra Shabedwafo ne mu ye no to nkyene a Kwame Nkrumah suapo no mususu na ja Katanga ne kontifu omo nsensemi eno so posifo ko ho se no omo sikodi dwuma fa ye no na no so omo nsam akwa ye pie no ntina o se so afo no e de ho nsam koto Mra Shabedwafo no no kire se Mra Shabedwafo no obeka cho omo se obi bi obegina baabi aka so my Ghana posifo adwuma omo ye ne nso ne no na wa ya no pa no mpa posifo na sem oso the professionalism pa na edi womo adwuma. There have been a few unfortunate isolated student demonstrations and agitations in our public schools, notably Kwame Nkrumah University of Science and Technology and Islamic Senior High School, Kumasi. It must be emphasized that these student demonstrations were professionally handled by the police to restore peace and order. The police administration understands the need to provide safe universities and schools. To this end, the police administration has initiated pragmatic security measures, which include, but not limited to the following. Vigorous police patrols are being carried out in our public schools to respond to any emergency security situation. Police presence in public places within our public schools have also been increased. More plainclothes police personnel have been deployed for surveillance and intelligence gathering to assist in taking proactive measures to prevent violence. Modern gadgets have also been deployed to enable arrest and prosecution of perpetrators of violence, and intelligence-led policing strategy have been put in place to promote the use of covert operations.
Abusia wana so for show may Fisemba bones and some sonable Ambrose Derry near tin and canon no cronwa as I say Rasway Jenny woman Rasway Fima de Somon and Domabaton Pesia so Ningina and Ansem one more or Yetra Yesukun Kodabi ya a posting for to America call honomo said no musiko do or mojibuni can say professionalism dear or more a debia dipa. Nneɛma boa ya ewura kɔso amagana fo de hye na dodo na no wapa wasene mu a wɔn ho ya kyerɛ wɔnom soso edi abene edi areho ne nyina no ɛne sɛ economy no ayɛ hard wɔnom esikasɛm ne nyina na atoto apia no ti no wɔnom edi sodwatere de agu aban no so ya na adodan kwa akufo do wɔhye ɔman ne bɔ sɛ ɛnkyɛ koraa nneɛma bɛsɛ atoto na akwan mu ama ɛyɛ fa ahodie ho nsɛm so no ɛtimi ayɛ temamfo adia na ensɛmi ho ɛfa ho kyerɛ ya aba bɛwi ɔman so no ena nansen emrantie ne bi wonom na mo ani abantu nwentimi mla asrafo mo te ho ye den ekebe ya na dodan kwa akufo ado wonom won nkonsa kudita ne bi na entimi mla so se be ya mpo no so mo anyi obi obetimi abechinchim sia no e de ama my Ghana na ka asrafo na ahwa atoto niema na asem we sei ena aka ho bi ama panyipa ye ekuo bi a wo frane se Citizens Coalition wono eka ho bi brekro na wo yo binfomo ewo eye academics anase enwomesua mu wodi ni dwuma se lecturer ewo University of Ghana Legom Professor Techiwa Menu wano so de atudwa se kudita no enye no any solution anase anu ye edema wo meya ho kire ye no ye wo mu yi about military force as a solution, and we are saying that I mean beyond the charters and proclamations that we have saw, who can convince any of us in this room that anybody in the military has any better solutions to the current situation than, you know, either all the civilians, etc. I think that it is not the job of the military to be in government. We have seen it before in this country. It didn't work. It did not work. And we made reference to the fact that even in our neighboring countries, in Guinea, they shot people last week. You know, the same people who applauded the coup because they were frustrated. These same military leaders are in Sudan, or Chad, yes. The anniversary when the leaders should have stepped down. When they went out, they shot people. Now they've declared 7 days of national mourning for them. So really, I think that we do not see the military. And I believe that there are many people in the military who also do not see themselves as coup leaders or national leaders. Certainly they are citizens. They have voices. And they are entitled to also have their opinions on what is happening. But the solution is not them taking over power. We will not advocate it. We are not advocating it. It has been tried. It did not work. That time is past, you know. So that is not how. Professor Techiwa wano edini juma secretary our University of Ghana. Why obinfumu okune ne ho akokwa wa womesue mu na wo kyese aban no mu anasa wa mani mu aye den no enya asrafo abantunwo na eno beye anuye de ama adehye fa ahodie ene wonom soso ho a wonom penti no wo kyese wo bia wone kasa mpo na asrafo no ebinom nya krado sa wode wo ho ebeje sa abantunwo no nti no san kwofo no ya wonom kekasa no wonom entwa so fi se child mem ha ya last week ya anasa na watwe atwa mu ya no yehu bi amfa yehu bi wo mem ha se no mo da no nti no wonom entwe ehu se nya de pa enti mu omo nkeka ema ne meye ho no soso de ewo ho no ya enko abusia safe no abeka enwo aye ka mo se Sompa 93.1 FM ya no pa no nsia e kase na nsa no ba bia wo bia na egusu a ye de ema mo style bia no sa oti enka osunya ne nkwa ado a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM we ensam a ekochi kobrema ko batani akeke sie ne anopai bia wo bia na ye de somo ye nto aso na ye mfamo enko NDC amanyuku na bato a ne enim se wonu mu to ayi ewura no ebetuatua amanyuku na no e wo manta mahudu num ye ntete ne se kumase de no enra na o se nkomoto aba eyi youth organizer ene women's organizer na ntete ne se antimi enwie peyo ye ne kwam redu nkodi nkomo kwam mache Madiuzi Alibia boy nkomo na enra ekosi seni efri anopa no na o kyerese omunya ntoi ye ba wia no bebusa o na eno so omunya ntoi enwumre no nsi akase mu ye bai o boy amane so omunya ntoi ekosi seni yo Olivia mama ne wase e de ba se dia wedi kan e de atudwa
Enra NDC amanyoku dwumedi a omukodi no Kenya West Republic Hall abato omo ama domfrefo emebunu domfrefo na fi ma enso de no enra ni nyina mu entumi amaso na de ma ni nyina entumi amaso ade ba ko pene se ebra enra no omo setup anase omo hihye omo nyema nyina wie ya na omo twen se yisi beba na wode abato no nsunsuaso na abahye so ama omo tumi ato aba anumu ene koba se omo nya nkra se yisi se wontumi meduru ho sanse yede asun bi de atoso akode afiri court de atoso ntinya de a yisi ni betumi ene ne nkrofo aba ho na omo abatu abehwe aba no so ama omo tumi ato enu na nam so ma ye ni mpenifu a omo enso hwe abato no so ho no edi nkomo bra dumienu boy ni mu no na yewura Nuruddin Hamadan ono na nkane no yeso abankrati pani ewa asokore mampon no ono edi nkomo no na edwomtireni edema abato a omo to no asantimantem ho no ono na hweso na eni di nkomo no ajeso ono ade nya ade ne sa kakrata bi etisa ne mumunu omo hwe animu se tibibimpo atisa court ho asem bia abatumu dia wo hwe ne mpanifu a omo ho se bia ombeba no omde amanebo bia banti yentwen ba miti be aduasa miti aduasa na chiri no ani ehunu se chairman ono wa santimantem ho a yewure na akosi one domfrefo every court edimirika ba na omo ba na omo se jaso ani ni nyina ne se omo di nkonim court dia asem omo esu omo de court so no omo tumi akoyi efiri so bobo amane se omo yi efiri so atuatua ho aka nyina na court a jansia de to so ni nyina ye se enia ba ko a no no opre domfrefo mebu domfrefo abedi akire youth organizer no deputy youth organizer Ibrahim Emmanuel Atanga ono ena kwaje court jansia ndo court so se nipadom a omo esua ade ewa esua pom ahoro a ye edin da omo so eye tenfo no omo nim ekuo mu adodo beye dunkro pe ne mum no sabria omo kase na ekuo na akwa akoye aduanan baako na no no ena kama yese na dodo na abeka ho a antiase enimu eni nti so opere so ma sa ankrofo nyina beto abene bia enyeyi eno no eso a omo on de kwaje yode beto so na ebra enu akire kwa dimienu akire ye enu betu dwa yewura na kwesi eba ye no ne mpenifo efiri court ba ye bekire mu se court hu bibia na omo yefo no efi omo fred yisifo mo abeto aba omo abehwe aba nso no enam so ma omo yisifo no bai na Libya ye bra ye wo ho no mu afidi omo ehihye omo nyama mu gusu a be nunu ne fanim ho ba bia no na mpenifo kasa abato de betumi akoso ma doba ho nyina ehu sefre mo na numu ani obi ehu die ye afidi court injunction foforo so asan babuo mu se tisi anu na afide na asan akoye asem enu ba hwe ho mu a meeting ahodo ene mentim ho ase asan ba ho de na nya asem ketua yewura kro ya Emmanuel Atanga ya ene osan akode foforo ede ba na bro de ba ne se kama ye se court apon enti de omba ya ne se se omugya aba no eto na abiripa mu omhwe enhyehye betumi aba ho na yenuanom so a na omusua ade ya adam ye kan tanfo yi ene pɛni bɛhwɛ ebra no yesi omu kwa mo nto aba ne bidie fitire ho ne gate na no de omo ade ho nyina de aboso na ene nya asem ketu ho nti de koba ye ne se dwomtreni a ode ma ehwɛ abato no so yewura Nuruddin Hamadan kan pefe de se ede kire nsonkyerefo ene dom omo beto aba ne nyina se de eduro no de ati so omo pɛ ho to bre ansa na emre pabu omatumi ato aba nti enura de ndisi amanyuku amabeto a omobeto ayi ema ene mmemua edomfrefo no mekire youth organizer na women's organizer no de entumi amaso e wasantimantem wa nti ebrepemu no ombefre ni ahwe se ebetumi abaso daban ene de ebre ne nkrabe ene bekire Libya na kwam ye nuombeto no domfo ye adom akwasi ada no so betumi ato ye kwa bia so no o kire se enne omo ni mpenifo nyina beka bomu no mo aye meeting ahodo se base ne de migidi se no si kan de na nya de a eno no ebinisunsan so beka akokan no esan se we need your betu emebru ene ma no de no eto do so ne mum no eno de ekwan bia so no nyankopɔ ya adoma kusiada ebetumi ato aso amna yi Kwame yeda se bibia ne ebesa ba wonche bio yeda se pa busuya we amane bone Kwame redu na ye call ne nche no a wachechi nsem modi ache ni nyina ye ndisi amanyuko na bato a ne enim se wono mo etu no kumase ayi women's organizer ne youth organizer de ama party no de no na ya hoboa akokwasi adade enim akoyi mpanimfo ni nyina na Atanga koje ye court injunction ebeto so a enra from krenkre to krankran ana jude suo mu nyina antentamo a omotu aba no ahyeda no
Sompa 93.1. And a church one cup of coffee said, you will come to my one, no sepua. Ya one of so more for striking in Nano. And it's a Sambia apostle, our penny paya, and woman fear at Macono, who bet me at piano doctor Eric cancer, so more pen and so more and pen and no for striking. And I want to echo, yeah. Now a jepo. Enya aba bedru breya ye ka said de omo so man ka so mo kwa strike na so no wonom assign wonom agya ni nyina da ya nyankopon eye adom a wonom bekoso akwa de sua da mu ahodo no etimi akwa akwa de na ensemi ho ena aka ho bi masofo be de ekye ya wo hwa nwuma ne apede ho nsam so wonom onyafo kwaku brobe bright kwaku brobe ono so de atodwa ye ni nyina na sedansem ena ode ma achechefo nkabom kwei e de adesrede etato ekoma adwumayefo nkabom kwa ahodo ye wo meimu ya wonom so ebontre ne se nyame ya adom a na watwe ya ye ba besim no wonom so be strike isa da roma dweblew wonom nim sa ban ne sikasem no enhyeda esisi so na nsent no wonom nyina enya abotre efa ma ban no na breye sem no wakoma so ade nyina da wonsa ebeka ya mesa result ye be wi no na asem no faso bi amponi so because what we ye there we ye na wi why dey we na wi ti injunction na labor commission akodi no edi kan enye ministry no na akodi. Let me put that on record. Labor commission for adwuma na ohwe omo emra na omo de adwuma mu ma section 172 omo ema directive wi a na omo hwe se party na yaman directive no asma ya kanu fa anya adwuma omo mra no show omo so omo tumi ko high court echo the enforcement orders. Now, it will compel the party to act the way it's been directed. Now, I say Labor Commission FR that path. Oh, I am the path, so my colleague. I am the path. May I gun and near Messiah Wofo, may I parent, may I guardian, may I MP. Manful P. Shemiso, dear Diomo, ye, Miss Michelle Kofo, who school near dinner. My colleague of name is answer nipa or pepe nsia and in the tree and the school I teacher for say o matiacha awufo enye students no enye me santi say enne o maka say fiti juada o mo ko school I say manage and I am so happy say omo ede subu ede amamra ede tegana hade edu Ebusiafo for bright reku brobe wano eyesofo abedi ekire ya enwuma ne apade ho komisa no wano so na chese wano ehwe so a wose na grate ene wonom enuanom strike awode egu ho no eye ne gisem ya wode ehonsem etudwa na eno achi teacher unions no wonom strike ya wo mkoye no ekuo ba ko ya no mudi muntentan ana sentintin man no eye National Association of Graduate Teachers ya ye twanitia efra wonom nagrat wonom panyipa president ma wonom yera Angel Kabono wono so esse kakra etreye. We have had information that the Labour Commission is sought an ex parte ruling against the three teacher unions, and that the court has ordered the three teacher unions to immediately call off the strike and return to the classroom. Unfortunately, the assumption that the three teacher unions were defying the orders of the Labour Commission is not true. We were not defying the orders of the Labour Commission. We were trying to touch base with our downlines to ensure the right thing is done. We are law-abiding citizens. We have decided to obey the orders of the court and have asked our members to call off the strike and to go back to the classroom, and also ensure that the directive that the Labour Commission is given, that we will engage the Ministry of Education and the Ministry of Employment and Labour Relations and report to the Labour Commission on the 16th, that is next Wednesday, on the issues that led to the strike in the first place. And we are determined to do that in our engagement with the Ministry of Employment and Labour Relations and the Ministry of Education. They've asked the Labour Commission that this injunction has a lifespan of 10 days. And after 10 days, they can only come on notice. That is, they have to serve the three teacher union. Well, I don't have to be cheerful because the objective for which I went on strike is not being completely achieved. And that is not making me happy because we need to fight
as public servants to ensure that the public service remains the public service without the undue and unbridled interference by the politicians. We are very glad that our brothers and sisters in the other unions in the public service are all beginning to jump onto the fray. And you'll be surprised that the next time we will come as a whole public sector workers unions, where we will come and ensure that at the end of the day, the public service remains the public service without undue interference by the politician. Solidarity operates in various ways. CLOSAC and NAGRAT are all part of Forum. The Forum is a combination of all public sector unions. So the struggle is going to move into a different pedestal from there. CLOSAC is suffering the same thing that we are suffering. So we will have to build a united front of all public sector workers to ensure that the politicians stays off the public service. Ebusiafo ya ninje ye say ya call off strike no na so no nyina mu no enya de ya pe no wonom the court injunction de ato ye so nyina so ne botaye nti a enam so ma ye call strike no ye nsan kan ye no nti no nyame ya adoma na do achi no se bekoyo se enkoyo ebra ne nkrabia ne beche na mo ba bia mu de a na wonom eba ne boom inje carbon president e de man nagrat ene ye tenin king yan toso ne mfam mfringu masua won sensem ne mfam nkokua yomu na also for where you your sensem so Dr. Usofia Kucha Shase and Rakra no two sana mono sa Greek ministry on mono or mu ekonkrase and your chebewia te o church in Kranten Kwantano makwa kututu nuane aba begun kran na abadwuma efo nya bi ato no fofofo a enko ese bi e ma me no mo tete malatanom ene mokola no mo de kwakwaje agira mo abo mfa supre nu nti no na ebo ensem fata no mo de bode e banchene ba yire no ma ejejea and am so ma nra no mo Shase two sana mo we na penu ko hwenkra Mantima Bedjuma for any body draw set TNE 10 CDs na de sin abro so 15 CDs no de sin sa and nam so ma trying na ba bonte kire say obi bi obegina baabi akokasa enuane asoto o Ghana ha no no ya no onim ye woka bia opani ohani amansa di nkomo ama tena ye hwekwa ye ho nsensem so opani tanko na ne Sompa nsem twefo di nkomo a o chechi nsemu kakra e de ekire yen. So the background is that when the minister embarked on its 5 regional tour, we got started also the Western North. It was clear from the grounds that we have so much to the point that the farmer is unable to break it. And that really hurts the honorable minister. So we started discussing with the sector that if possible we could intervene. And the idea came that we need to pilot one called planting where we cut this food stuff from the rural community to the ministry to start with and possibly scale up as time goes on. So today we are here. We brought the first consignment of plantain. The big truck is on the way, will soon arrive here. We also have the local rice for Sunderland. On Tuesday, we want to expand where we have yam, we have cocoa yam. We are going to have a lot of plantain so we just want to see how we can step in to salvage the situation as far as our farmers' welfare is concerned. Also prove that indeed in the open market food is expensive. Abusian to penny or when a man said in Komama ye hwekwa your own sensem so bagbare tanko ne yeten in Kanwa na ochechin semu de chen and watchre ye kote yourself for a professional concern your tea and cra if we can pupuriman temo kwame kojo ba for so no ene abadwuma ye phone binomu a enro mutiri ye wo mo ekoto bode ekoto mu ekoto bayire nom ne adeade edidi nkoma no mo nsemu a wo mo editu nanim kakra ni they are having some buffer in the ministry, so I just decided to pass by and then find out what is going on. So as I came, I saw like most were bought already on though, but what I came to meet, there wasn't that big enough although, but I think the prices were 20 cedis for one, so I bought one. But if I want to compare, like from what I see to let's say my normal market days, I think about 2 months ago, the prices of plantain were a bit higher, but about 2 weeks
when you go to the market, I do my market at Madina, the prices have really come down. Just last Saturday, I bought some for 10 cedis and then another was for 15 cedis. So, I don't see any big difference in what let's say, from the present to what I see here. Abusianti we ayeye nua kojoba for na dama ena ban dwumayefo binom enra Ministry of Agriculture omunua ne omukotwi koku nkran etonton de ma mansa no mokotuto bi a na wo mo echeche nsem kakra de kire ye Ekriafo binom a wonom dua emo ewo mayimo wonom so eche sese ne ma keka nsi animu ama na nkose de wonom esihwa ne de a wanhwe ya afiya ye ba besim no emo ho beko atwe ewo mem hasenom na ne nyina mu no wo chese fertilizer ahodo ya wonom hia sebe ya wonom so fudi anase mo no ebetimi abubu akese mu na ye from ama wonom ati aba ne dodo mu ama emo na busu wo mem no eho akwatwe ewo mayimo afa krampo no akande eniema ahodo bia wo hia ebi ti se loans ahodo ya wakwagye no wonom sentiment ka bi mpo no sikakra bia fo no ma wonom bia interest rate ya wobekeka ase ani ebu ho akontade agu wonom so no eya wonom entimi ni nyina da no akoye wosi akwan e de ama wonom onwuma ni mu nte no wo sra ban ne se wonya bi mu anyasa na ne ema keka ase ani mu dia afiya ye di ani mu no eya de emo ho bekwa atwe e de ama omanfo e wo mai mu na national president e de ma rice interprofessional body no eye nana ej aye what the ensemi nyina etudwa nrada wa bra Ministry of Food and Agric wanom enso enuane ya omode kogu asye ho se adehye nyina mra no metobi aboofo mu enkofie nkodi no ho. This year people didn't produce rice because in the beginning of the year we had some fertilizer shortages. So I'm afraid by next year, before the main farming season. Why? Because the little that has been produced, the Ghana rice, and they are buying it. Money is very expensive in Ghana. If I say money is expensive, I mean interest rate. No rice farmer in Ghana can borrow at a rate of 30% and do a good business. We want special attention around this. 2, we want the valley bottoms or the lowlands to be developed so that we can produce right. All that you need is the assembly to partner us. We need one grader to grade the land, prepare the land, dig a hole for us to store water. Rice need water, so you need to preserve the water, store water for the rice farmer, so that the rice farmer can just buy a pump machine to pump the water to the field, because rice is a special crop. It depends on water and less sun. I'm asking or requesting, pleading with every consumer in Ghana, first of all, patronize the Ghana rice. We know that we are not producing enough throughout the year, but if the rice is available around this time, patronize it, and guess what? You are eating healthy, you are creating jobs for the youth, and also saving money. If you don't have interest in local rice, just try, give it a try. Se wani nje emo ya yedua wo memu hasenum na wo de eya no watwa ya hwe na wankasa no woto abehu se ede na woto no na etimi aboa makriafo na nya sika ede ato wonum ho no matimi so adomo ne duduo mo ama watimi afanyumayefo ewafo no na etimi aboa ene unemployment rate no matimi ateso nana ej aye wono eye president ede ma rice interprofessional body no ene wo de ensemi etudwa enrada na yedemo ko nana nyina hine na na ye no de afutu akwa ma yenyumeku ahodo no sese de ewiase na dada ne hu ma abefo kontempo nim de kwa so enu bia ede eye adwuma computer yi wo ya no wosi so wo mie na no so adwuma wo ye no wo so nya asem kito mobile phone ekuyekrokro musa won kasa emie na no nya hello na so no wodi nkomo pa eno ena nana amampene boate ntwumu a wotoso mienu nana nyina hine amana no rural bank mpanimfo di omudwumadie bia omoto nsafra no no otu ono for see esika krabia ahodo no ne yenyumeku ahodo no abefu nimdie kwaso no omfo mani nkyere ho no mo no omfo ni dwuma ene beboa amen ne wiase dada no hwen omo enyamu emfaso pa yene idea penifo na kwaji banki ba ya ekukromu a bisinde asa de nim no bank na ho kokan kofom kakra yema ese yema afeki ma bebre asa waso so ekekan ho me da na mpada no ho bi asa motim ihwe na
mo apply technology na bank no nema timi kwa nimu ATM class e bi ni ha obi bakuma no sky so nya bi ni ba bia obi nya ba ama nema akwa nimu na sɛ aban e betu box size jama bank ni bebre o da show mo safata de plan mo sɛ o bɛ so mo ba ni o be bi bank ha sɛ aha ntino mo bɛbɛ the competition na bɛba dia njadania pa mse abia ntino aso musu ni tuto me yi sebe ya yeman chu form so ba nipa ye rational ye na nipa ndoko Awosia nana nyina hine ne yete ne nkane na oba penny ono so ye board chairperson ma amana no rural bank madam Augustina Asare osei esoso edekakra etoaso so ana o catchment area bia o bibia ye fe no development contract ene se bi o ma wasumujo e ma wutumi ye den e ye adwuma nyamfa so na ye den na se bi ene ma bi so nkoye e wo community mu a obeye nhwe ha na wonye den na omwa se say no session yahi ha session yahi e man e decide so mu tiatia na community na ye adwuma mo yenya mfaso no yetimi bo no so ye de ekwani da o mo da che especially when it comes to education very very important I think say yahi ha no ya na bi ase bi famiko ya sikasem ya nte say as passing na da che no nkula na mbetimi africa over from the bank any other important companies are the eba no yetimi aye de prepare wo mo for the future ye ja wo mo sa da che ye pa no future na ni ho nti na hia say wo ye company now operate wo baby a obehwe ne manfo so ne community no account for money here so that also by them odumatimi atumpo Abusia for ba penny oda amana no rural bank ya no se eye board chairperson mami Augustine no se asare ne yete ne nka no na eno acho pani noble Christian no se bonsu esoso ye pani kwanche for da bank na no oginam chechensemu anamo matutu bremu din se ye no ene ma mo de egugu akwamu a Setelia bank ni nyini a ena enyini mse ne kwanso na ya ade a me ma sha ase dadada sesi a me ka sei se me kani padodo a mama wo mu abibia accounts na o ma beto shares se ebe wo mama me munim se akaya na me free obia ofra kontum ba bibia gise me hu wa na me ka bank no se ma kirew se be ya me ma obia accounts no wasan to shares na ma kirew hie nti wasa wo yes ade ma mo hu se we rural bank de eye mo community no mo de ti ma shasie wo ko me wa wo bisa staff no mbeka bebre me namfofo afi staff ni nyina di wadanse oni aba mama bibi accounts na mama na to shares I be frame di eja onua no a me ma omo be saade na yaka na si ye ntena e be koso a se be ye no omo be di nsa wo so eno nso na me fa sa akwen so asere wo mo se omo nkai hu se bank no omo dia enti no na omo emma omakoma emra bank no se be ya ye no mo kasa ombeji ediatum pe banka e ba ye mfi aduane se be nye bank ketwa ena bibi ni a ena be se ya anase e begu a enka mate hu mpupie hwemra aban ye se usiesie Abusia for penny kwanche for da amana no rural bank ya no se eye chief executive officer yera noble Christian no se bonsu ena yete ne nka nti enra wo mo AGM ekoso ena na omo ne bank rural no masiesia wo mo bunkunta esese bank na dwuma o maye na fimu no nyina na omo sese de ato wo no manimu a o kire se ebremu odin de nanso bank na ye nhese ya nyini ya na sese wo mo enyini Ebusuafo ye free nyina hini ne yemu yataba mu fa entu so akwade ebresia mu aya wotu ani se mojabum efa ye ne entremu ewo kura ye friend asin breku ewo asin of mensimu ewo fifi matemu arahosam ye free ho ba kyerese ma me bia ye friend no Beatrice Araba dodo na friend no anti bi wa onya emfinhia no aduoso mienu wo kwafo ma wama emrante ati wo hogu nwramu na omo kwa hwe na omo koye arahosam ne se ma me no wato na nanom se do na de edi akire krampa e ka wono na etwa wonum surumu no ene sa benku ama me na ekwafo ma no power to ye no ebusua wo ko hu no na sabi na se
minfo bi e de benku no ewura wo gidi ye se obi ne kun na wadi ni sa anyambra nsem sa no na ade hye wo ho e de nsem atudwa ne ko yesi ade eya afon ye hwe boso ba kon na wotu mienu ane ye se ba kokofo di ekokun no ane ye di ho abobo ye nwie ye enra nsubra ne eto ye ma me aberewo a amo obi aburofo nti aja okwa akohem kaka no abantu ofa ma odu ban ketekete mienu ane ofa burobe nso nketo mienu se wode ko se afuo no wode aba ane oto ne banku kakra ya twemu a no pa ye se akwa akohe ye koya mami mai ye de ye ne adofo ko ya ye koya okohe nipa wada ho ne ye na wada ho a sebe kafra che o me de banku asa nase ene die ya mehu mpo die edi twam ne bi nsi da sade su komanda no ametre krai ma ene yeso ye twama ne nde ene atwama ne tena because ekrai police me yensa ba ye ka kire aban say this you for the Nancy form wo ma o mu enfudi a wo mu ko efuom koye o madwuma na yenya bitodi amanfo kokko sei obi asuro ukofo magisa wo han lawyer na be ma wadi wachi 1 year ni obi maame no makoku no obi ba no makoku no obi maame nso a wote press bi no makoku no nanse 2 months ni maame kama sabi ne banyam o matumi akwa akoku no dia koso asimbraku anu anya anu otan asema me kan to dampale o mancho mani be hwa asimbraku na ya ma ya da ewu so amankurukuru nsia na ya da awu Ebusia reho bra Facebook Sompa 93.1 ene Sompa TV Ghana brekro na YouTube Sompa TV ne behwe oledi ya wanya mfinhia no aduoso mienu 72 okwa foma ba mifo bia kwache na kuna benku a wotoko ya nka wokodi na ebusia areho wode awura maame ya namu a eno ewo Facebook ntibra na bebo wani akwa homa ne hu se nipa sede ni su ede ne ban ebinom de etie na ni nyina mu no jase hene ya wono wo asimbreku na nanoma tankonwa sase so nana kwadwo nipa ya wotoso mienu wogina reho semi so e de adesrede e de ma ban no e ma ebi eto a IGP ye gina asem wo su esra IGP se enye wenko waka ho a asimprensia e ma nko a ehu hwe enti wo ye ban na ma ye ni abre a ye tu ho na ma ko IGP ho ti ye sra IGP so mo wodi an mo ye ba ko na di ka ban no ye tu ho na mo enti letter koma dampare e de ko sin secretary so ana mo ma ye sa di bi ko head post ana ya sign di bi akoma asimfosu division ana di bi ya bre DC ana di bi akọ praso commander no ho enti no response asem ni si kura ye kura police ni ba ko pe ana wo ho enti ma ye nyina ye ni brain ama command no eyi sika ma ye na ye de tu ho anamon this is ni ye police for no bi ba be ka ho nye kura ye kuro foforo ye kuro dada sansan basa se no bi ni ha ye pon school si ya nkwada tumi ko hie o ma me nom na o makwaje aduane ya be fie ye nti sase mo bi da na sa brim premprei ana memu na begum ama sa bone no ekoso titini de ekuro na ntisa ye kuro papa nipa bebre bi atena ha so many years abone bi anto wo mo ye kuro age hoho wo mo wadwempo se bi akurom ha ye hu enti no bia be ko ni ba bi ana se obi be pe bi afa no o mo ntwa so enya kuro ye kuro bone ahoho mebre wo mu a o mo ye adwuma wo mu kuro district wo mu de enye kuro ye kuro bone Ebusia samna reho di mechi debra Facebook na behwe maame a wanya mfinhie aduoso mienu eminfo bi akwaje ne kra free nsem ewi akire benko otokọ efom se wokọ akodi no wo se de awura na se ne ba mu a eno aya reho se maame no wato na nanom onse do ne mfinhie a na wanya no kwa ne mu na so no hwe no a na wo ye obi a wogina ne na so nyankopon emfa ne kra ensie na wonom so a wonom di enyambra nsem a wudi sem sa no wonto wonom so re emfa mayen Ozian rahusem ya yemfom nkota kwa bonten so na ntete aso mpefem nsemche fa babetu apono so chese China ni bio sa China fo ye de plus ne minus ne times ne tututu omudin ya omani anti-NC yese baako se Ghana ni bia wia ne goldu enu nti o wonfa mra wo se memfai wonfa mra memfai sa no twitu eni eten wabone kunu ya e wo takwa abonten so enam so man ntete abato so mpefem nsemche fa apono so chese posifo ajim jenedu omo ho ajimu a China ni ya odi se nyambra nsem edi ewuei wo ma akwakọ mantam ne seburu nyakoko a wodagya ho a sie ne mo kasei wo mo de no ekwa akogina emra no na osemtwe ni bi o won potem ho no mo DJ Rini na woto yenkra ene adansifuo binumu a na omani etua ne na ekoso ni mu edi nkomo na mane o de breye ni aye kuro bi a ye fe ne bonsa pataho na bonsa kwame kumambre so and obey yes, I tie factory ni do ha bonsa ties. The whole and a side of who semi of a nano pay is see here. The nano pay your one in yan and TSA, a China ni be abo a year
we be a your friend Eric a we di mfinhyia no aduasa nsia a wabɔ ne tuo ekono nti ye bɔ anan ekuku piem e wo bonsa ho ne ye kwen na ye kwen se ne yankra no ba ye no ye kwen no na abrante re da hɔ a se de mfoni ne etwegu e wo Facebook o da hɔ a ne sa ebe nkum so e kɔ ne tebo no wono na channel ne edi tuo no e bɔ no na de kɔba ye nyina ne se ana assemblyman ne ma ye nyantie se ayesa mrantie mienu aye we ya oda ho ye friend Eric do na friend Croc me si we di mfie no aduasa nsia no oye carpenter ni na sisi a wohwe ye mrantie ne mema bana sisi na de a obotintam bia na matintam bia ya abolo sema ma sisi ano carpenter dwuma de o se ofa nya hwi na mbom amanfo galamsey site omo good das na o ma ye ho adwuma do ena one na danfo ene nkofo bi e kan ko na ma ka ogigi ti ena akoye di mu no one owura ba ko ani din mbpm mu no mo ko ye se o mo ko sa site ho anka o ma ko akogigi da sa go dust no na ndie che se o mo de o mo amre o mo ntia manka o mo nkasa akwa akogigi obi edwuma mu dust that is o mo akwa akogigi so mo ko ye no ena o mo ka kire China for this o mo fa go dust no emfamra ena China for ne Ghana for ne bi o mo ne China for ne ye edwuma be ka se ye ni bibia ha ekura de yenye adwuma na ye timiti yenye adwuma ena owura ye oda ho ye fe na Eric eyi tuo ena de kira mo se me kana se man fa ma me bom tuo kum ena China for ne Ghana for ne be ka se ye ni bibia ye ho nti ntiremu ni tira ana ma ne ni tiremu a owura ye oda ho Eric eyi tuo no kuta pump action bi o yi tuo se ade be ma won shoot ana so be to e de abo o mu ba ko no otoya etuo na nto na China for no ebom eyi o manka se tuo dia o mo de ball ni sabe nkum e ko ne fi ho a owura no e da de benkum so yo ka no ho ne de amane bɔ ne tira we dwane a yeni bibia o de ne ti a kire ofa wo be pie mu ho a anope Takwa Divisional Police Command no e be pie mu e wo bonsa pata ho a o ma be fa mu no na o be na ko se eye Takwa Municipal Hospital morga o mo ye nhwem China for no so o mo ka no so ya from mo a na sambre mi no ka se omo Takwa Divisional Police Headquarters a nhwem bi e ho bia no o de nhwem na e bibia no o de ama ayen central fort what Takwa in the monte so ti Abusanfo we ye nua ba ko a wo eye Takwa eye bonsa ene ne mpotemu DJ Rini na oto ye sa enkra wi areho sempa na eja ye de besim fancy ne tutu akwakochiri tutu kochiri e kire bibia ba ye besa akoso bio ye nyina we so e na no pay nsam e babo no de e besom wo no ye mfa munsia na ye nsoso e ma piki na de yado won yadopa ya do akoyenim oba pisi ba nje na ba Amza foti amfa munsia na yensoso asedan koma PK wono ene chinchim fidie no edema ya no pay David ene nana ya one mrantie no a womo ewo MCR soso ene de e social media na so a bebi a wo bia utimi ehwe yen etie bi yenuanom omo osunyan soso no ene asedan koma wunum ayi kwanya kwa bro no ma siameni mone esiene wo mo makani nyina obafia ha soso akuku avre ne kejando akoso asomua akoso afo ni nyina ya da wo ma sie news editor asante ebu a Benedict asopeni wono ene sansem ma yen ma bia wo bia no utimi eti yenka bade we kesia no pay na ya abo amalibi aboga no pay mene ohine yire ma me akua yeboa esiama abusia da mase ema monitor ne hwe nya ado na anopay enchia kesie nkoma Tafo Divisional Police Commander okay ACP SK Kwachi okay anopay